kaifa takunu mustajab ad-du'a. Andi mana ika kebali enggak tatarimaan so panginian maurip Allah subhanahu wa ta'ala. Paganirun maurip Allah subhanahu wa ta'ala aka kebali enggak tatarimaan wallahu subhanahu wa ta'ala so pangninga na tawjihud du'a lillahi wahda. Diang kutua kapamangninga sa tarutup si Allah subhanahu wa ta'ala asakan yang bu idinga di pangarwanan nagudinga di pamangnian sa pangni maurip Allah subhanahu wa ta'ala. Makna yang kutua dengan di kapamangni si Allah subhanahu wa ta'ala na titud na ikhlas asirkan yang bu maurip Allah subhanahu wa ta'ala. Meteru Nabi sallallahu alaihi wasallam wa idza sa'alta fas'alillah. Igida tigian pamangni ka nasi ka bu pamangni si Allah. Si ka tigian pamangni si Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Nagigida tigian pamangni ka sa tabang nasi ka si Allah subhanahu wa ta'ala pamangni sa tabang. Meteruk na Allah subhanahu wa ta'ala tigian fad'u Allah mukhlisina lahuddin. Pamangnikan watigan si Allah udin nasimba ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ikhlas mag-ikhlaskan si irkanian maurip Allah subhanahu wa ta'ala. Giyan ni paganeron at kakebalinga at tatariman Allah subhanahu wa ta'ala ay pangni tatariman Allah subhanahu wa ta'ala so pangni niyan yang utuwa ka pangaruan ka kapamangni nga sa tarutup mag-ikhlas ka si Allah subhanahu wa ta'ala. Ikadua maurip Allah na al-yaqinu bil ijabah. Yang kutua kapamangni nga si Allah subhanahu wa ta'ala at itu aparatian ka sa paratia at itu mangurip Allah amataan at tirimaan wallahu subhanahu wa ta'ala so pangning ka. Itero Nabi sallallahu alaihi wasallam ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Pamangni kan watigyan si Allah subhanahu wa ta'ala asakanu natitu kanu paratian sa tarutup yakin si kupusu iyo at tirimaan wallahu subhanahu wa ta'ala agyang kutua pangninyo mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Mana ikadua kita kakabalinga at tariman wallahu subhanahu wa ta'ala so pangninyan nagyang kutua dinga di kapamangni sa kailawan naman so 100% sa kapaparatiangon amataan as wallahu subhanahu wa ta'ala na tirimanin nagyang kutua pangninga bagi Allah na maranis kanyan apkan nagyang kutua panganitano mujib at tarimaan yan so pangni maurip Allah subhanahu wa ta'ala. Maana adid na sangka anun wating ka sa kakatarima katirima Allah subhanahu wa ta'ala sa gyang kutua pangninga maurip Allah subhanahu wa ta'ala. Ay katlo akabali nga tatariman Allah subhanahu wa ta'ala so pangninyan na al-azm fi suali wat talab gyang kutua di nga di kapanamar atanto siku di nga di kapamangni siku Allah udin na di nga di kan doa siku Allah subhanahu wa ta'ala. Maana agyang kutua di nga di kapanamar siku di nga di kapamangni siku Allah kan doa sa maka tatagila ka mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Tanto nga di nga di panamaran sa katarima Allah subhanahu wa ta'ala sa agyang kutua pangninga. Itero Nabi sallallahu alaihi wasallam ida da'a ahadukum fala yaqul. Igira tigyan na miyamang ni so isarkano. Na uban ni natigyan teruah. Allahumma ghfirli in syi'ta. Ya Allah na wila iya ko nga upang makakabaya ka. Walakin liya'zim al-mas'alah wa liyu'adzim al-raghbah. Ugida tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam na panam naratigyan si ikukapamangninyan. Tanto niya na panabnari agyang kutua kapamangninyan mangurip Allah wal yu'adzim nagupakala niya nagyang kutua bubaya iya sa agyang kutua kapamangninyan mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna Allah agyang mata natigin as wallahu subhanahu wa ta'ala la yata'adhamuhu shay'un a'tah. Da atigyan na shay aba malas iku Allah subhanahu wa ta'ala ini beginian mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi atigyan na da atigyan na shay aba mala si Allah subhanahu wa ta'ala ko ay pumugay niyan. Si miya panutuk sa pada hadith at tigiyana fa innahu yaf'alu ma yasha. Kagi mata na tigina sa Allah na din yan galabagan so kabayan. Wala mukriha lah. Naguda tigiyana apa pakatagal sirkan yan. Mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Gilan mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Paduman mangurip Allah akasabapan sa kabalinga at tatariman Allah subhanahu wa ta'ala sa panganin yan. Nagyang kutua ad-du'a fi ar-rakha.
maanha adinga di kapamang si Allah subhanahu wa ta'ala si iku masa mapia sagu si iku masa akan lebudir ka nagu kapipi aginawa nga kenapa ya buka pemang si iku Allah na gida tanto kakaragnan maana si iku masa kapipi aginawa nga lebih lentad magkakawasa ka udina mga masa mangorip Allah subhanahu wa ta'ala agi ang kutuwa kalebudang ka Pitero Nabi sallallahu alaihi wasallam man sarrahu an yastajib Allah lahu inda syada'id wal qurb falyukthir ad-du'a fi ar-rakha Pitero Nabi sallallahu alaihi wasallam sadna tigyan sa tawa kabayaian katari maun wallahu subhanahu wa ta'ala ko panginian si kumasa mga raragan aku kapag agawid akal napakandaklan yan natigyan so panginian si kumasa malebu datigyan uli na kalalebu dirun uli na kagakawasan yan uli na kawaparon yan mangurip Allah subhanahu wa ta'ala aded na maka baratukan na kenabas kanyan makakikinanglan uli na kenabas kanyan kararagan ni mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Pitero Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'arraf ila Allah fi ar-rakha ya'rifuka fi shiddah. Kena lang atiyan sa Allah subhanahu wa ta'ala si kumasa akal lebudir ka kay piya ginawa ka kamata natigian kena nga mambu Allah subhanahu wa ta'ala si kumasa kararagin ng kamangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Kalima mangurip Allah na al-ilhah fi du'a yang kutwa kabali nga makatatagla sa ikudi nga di kapamang ni ya ali Nabi sallallahu alaihi wasallam adna sakatawama yutilu safar maana dimlelek sa mawatan ash'ath makukuro taging kutwa bukyan akbar mapuno atigyan na aligabu bayan ako ipuro yan nagyang kutwang bala aliman yan sa langit anyan ditero na ya Rab maana makatagla Faquluhu ya Rab nagyangutan niya ni katerwa sa hekad nangko na karina utos agyang kuto kababali niya na makatagla Pitero Nabi sallallahu alaihi wasallam sa padap na hadith yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal mata natigo Nabi sallallahu alaihi wasallam paterimaan ko isar kanu so panginian tama natigyan sa kanyan na diskanyan na tanto atigyan gagaan mangurip Allah subhanahu wa ta'ala Meterop no Nabi sallallahu alaihi wasallam inna Allaha yuhibbu al-mulihhina fi ad-du'a mata natigan as wallahu subhanahu wa ta'ala na pagkabayan yan sa mga tao makatatagla sa ikuli niyan di kapamanay sa iku Allahu subhanahu wa ta'ala sa itanaw pasintawi sa diyan kapkan kanyo ko suara ko assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh